Kilai tili ki seng sain hima ki bahapo jong kalai pun riu mau keruat constituency menta kesengi kila penlong ye jingalang pai ba ne ka public meeting hayo mau keruat Southwest Khasil district ban yelap election bat pensengau ru ha ki pai ba ye ki mat trikam ba kum ki parti ki temu nang ni syakamat lare ki job hakanik MA election arja ar pulai. Kilai tili ki seng sain hima ki bala penlong ye ke jingalang ki long ka United Democratic Party ha ka ba uba rinikton lang do tongkar udai ukertong Nangta ka National People's Party ha ka bauba H. Stanley Dingdo ulong ukertong bat ka Indian National Congress ha ka bauba Karne Sosyang ulalong ukertong. Kini ki laingut ki kertong ha ka jingkren pai ba jong ki menta kesngi ki lapen sngai wila ki jong ki thong bat ki jingtmu ba ki don manle ha kini ki san snem ki bansawan. Bat ha ka jo ka por ki da kerpat de ye ki pai ba jong ka mokroat constituency bakin ailem ka jingkershan da ka bakin mi ha ka arfanyau turik urempang araja ar pulai bakin ya nyon haki symbol baki tai ki kertong ki lapen sengau. Kani kam dei tan kajing angnor kajing kwa jong ngamar wei. Hendrai pila ban peje ka apil ya ka manifesto ya ka parti UDP. Kabadon haki social media. Kabadon haki mobile jong pi. Pila ban yo iba ka parti UDP hibara ka wei. Ngila rai ban review ya ka reservation policy. Parlo wei kublai shuman han antakane kamlong kajing kermani ki khom samla jong ka ri jong ka jaj ban reu. Kajing kermani ki khom samla jong ka ri kasi jantia. Hakaba lada ka parti UDP kan yo bela kan sarkar ngin note ban review ya ka reservation policy kabala long ka dawa jong ka jing hakaliang jong ka jing thungkam thungjam haki district ki ba pher parlo be hakijia hakijing perkhat jong ibron ra be ki office sarkar ki ba bonba ki office sarkar ki baran kam baron ra ka district jong ngin budin tikna hakane ka tem ka ba hakabangin pe baki office sarkar ki ba pher kini yo balwan kini ki bong padon haka district ke jongi kom ka district headquarter ngidon bon ki office sarkar ki baran kam manura bargin yai budin ya kane ngin budin ro ikwe ki baran kam hadu kata ka bade yo kam yo jam ban kren ni kini ki department ko pher haka ba kin pan ban yo ban create ki post ki ba thamai hoy isgo thu ba kamlong ka pasok ban yo ya ka sanction post ban yo ba sanction ya ka jinon kam ki post haki department pher Henry kalong kabala ban yo ladangi don kejibudin kabati kena. Kajing yo sanction post hangne hakaspa jing tia sispa tam sisen yo kamdei kabasok ko kilobe ngala haban kren bon sen ya kene haki officers haki minister barkam tam hau chief minister banten nge ban yo sanction post sisen ai sispa tam ki post hakasispa jing tia ngin persang rubudin ki weiru ki department ki badan kam ya ki jing ya ki non tray ki department of pher ha ka bangin persang budin ya kata ban penyo ya ki sanction post kana ba ki kon samla jong ka ri jong ka jaj beru jong ka ro thain kin ya yo rong ha ki kam sarkar ka pher ngidon ro jing angno ban budin biang sai simpa ya ki ne ki power project ya ki ne ki power project ki bade ki kam ban ring boarding electric na kada kini ki dong ki thain ki jongi ngidon ki wa ba ngidon ki ho ba kiba bet kiba biang hakapan ring boarding electric parlo be ni persang ni keneru hakapan budin hakane katem ka bar hoy ke tourism sektor kane ke wei nakilat kibalong yangi bangini yo kam ni yo jap ngis ko tangan hadu kata banyu i babon ba ki khon samla jungi kila ya nang kila ya sta kam tam kila ya nang bah bane kren pharen ngasu tanat hadu kata khatam ki thai rang belang hakabang ile chika thai rang belang hakabak bon ki breu jongi ki perkhat ba ki nong rang belang ki dei ki bakham saden handai phunlang mo ba ki nong rang belang tai ki dei ki bakham start ban kren pharen ngale ki umpam komdi pele tip ha ba ka konstitusi baro ka wei ngile yo e ka umpam komdi ngile yo e ka sanction mo badong ban pentri kam ya ka umpam komdi kentrut ya kene ka mau kerwat tahun baro ka wei kene ka mau kerwat kereta water supply scheme kabala shongdor hadu nyo pokror ngila yo e ka sanction nan takanero hakaba ka jingtre kila sedang kinsa sedang ban yai to sakma hakaba ko bon kila yo e ko order bar kidon ke to kene ki baran up ban yo e ko order ndre ngila yo sanction lut ya baro ki scheme umbam umdi ka kamram jonga hakane ka tem ka bar kalong ban budden ban yo i ba ki jingtre baro lara ki pai ba kidang ide ban penlong be ngau ka mel esi sempa ngin yo ban budden ban yo i ban penting kena ba ke jing trei baro ki de jing trei ke ban dep ka por ko biang ba ki pai ba kin yo ban yo e ka kumbala kwa ban poi haman la ka triu ye ngidam sa ko de ka isu ka bar kam ka bar ka kot ka thia ka ne ka sispa jing thia yo i ban yo da ban pli
ngilaya pudin yang kena gispa yung tiya haduk pakan da urlo haduk panda pendet janaya ketuk biding ke bahe hakabangiran kaman penyo eksangsion haduk arpo arkror tam arpo lai kror duna ngala an penyo eksangsion ke ribaj estimate bat la yo bat sanction ro ikepos handre kalong ke badai badan don bon kijing duna ke bangin hab bat pendet pembiang yang kena gispa yung tiya ngini pudin berpeti kenai kene ngasong tenap betu epi ladon ki bomtip kiban ong bahaduk mentatang ki doktor kim don ria kwa bani tuwe pi bagan ke gispa yung tiya kala yat seprang hakabatang si senyo tang season 1 join ki specialist doctor kira wan han unyaw mat season 1 ban wan join hang ne hakamo korbat hagre ispa ki jogi kajing batai jo kuwe ban ong kajing batai jo kuwe ban ong dan doktor kalau ngaba bakala hadu kata-kata bana kene ke ispa ki mata lala ban pha war haki sab sentar ki doktor ban lek haki sinong ke bapher war haki sab sentar ki ban doktor lala ban pha ki doktor ki badon nang ne ispa ki Parlo baik ini ay model berpetikna baka jing trekam de gerge spaji tia onnang penjanai hakane katem kabaar ngidon ro kajing angnot bat kentiu yakini ki sop sentar bat yakini ki PSC ke baron lepa kum ya ka poja ot sop sentar ki kon penkiu no ka PSC bat ya ka mount hopra PSC ban kentiu no ka CFC kata kene kajing angnot kejongi hakane katem kabaar hakabangin yo biang banong MLA dari pajba kidang ailat yang aban yo long biang MLA Parlo be season 4 ni kuan penoi bi baka pule putih kalau berkam haddo kata-kata ngilai persang ban bodin ban penben piang ka pule ka putih ngila persang menerap nakilat dan tibaro kamtam lagi ni skim sarkar lakalong naka chief minister skim lakalong naka MLA skim ban ailat ban ai yaki infrastructures yaki building haki school ki bapher ngilala ban yok bon ba ala kalong na ka department hakabala yok on petrai kini ki school sarkar hakiba bon ki jaka ngilala arban ai lembar ka chief minister scheme hakajing krew nanti jonga lembar chief minister ban ke ban ai ki scheme ki ba kham hero hangde hama kurwar kursi ya ke bangila yok hadu lain kini ki school ki ba palat ya ka ar phola hakaban penbaha ya ki school private hangde hama kurwar constituency andai perlu ke ki sutra ben thoye phi bangala ya budden ba ka jing pentrai kam di ka GNV Baro tapi kita ki badan ki kon ki ma pasko ka GNB pitep ya kada ka sisa bakane ka GNB kala sedang mo kawat dei ka intervention ke jonga ko MLA ko ki lo mayet nginot pan pa api bangila pentrai hok ka MLA skim sis pa na ka sis pa haka bakan sumdan ke jipan kam makara watang sitan karo ka MLA skim dei ba baro pulayo ngangen taro pulayo kumbalamang ya pi amdan wero na kinong yo na kibenef series kibala yo dunay kabangi lamang paro ba ik ini budin ban le kumta hakaba ngin pentre kam hok ya ki skim sarkar kibari ban toy hakane kam ko war konstitusi jungi ya kabangin pentre jana ya ki hakaba kanom don kan no ka ji panon kam bakala ki palta kin yo ela ka jong ka hok kabaki dei ban yo ngin persang hakabangin pet ya ki kam karkhana kam ya ka kamriang le ki kam karkhana hakane ka dong ka thanjungi ya kabangin dang duna kakwa bani tu epi paparos ka tong ngim padon ka industrial estate lane ka jakaseng karkhana haga district ka jongi haga district southwest ka sahel ngim padon ka jakaseng karkhana kata ka industrial estate ngasutna bani tu epi bakari jolong MLA jonga ki samsnem ngelala pentenek ka sarkar bantiet ya ka jaka banle kum ka industrial estate ka sarkar kala da thiet menta ngiladon ka jaka hakabala adap identify banlong ka jaka seng karkhana haka southwest ka sahel district jongi bat kata kadon haka constituency mo kurwat ko kelo bae ngilala banle ya kata barngan ngej kem makan ka jing mentoy gi kon samla jonga ka district jongi hibaro ko we ya ka bakin yo bade seng ki karkhana ke ba pher parlo be nam takine ki ponye ke bangare yo ban kren hapi kum ka manifesto ngidon desa ka manifesto yo ka parti baro ko we ka parti UDP ngire ka parti AJP sko bhavan pule ngasko tenat ya ka remarks ka jong kini ki khon samla ki bala kham yo ijgai ki bala nang ki basta ha ka ba ki ong ka manifesto jong ka parti UDP ka dei ka manifesto jong ka jingkermen ya ka riber ya ka jat penriu ka manifesto ka balon ka jing edo ya ka riber ya ka jat penriu kadang ka manifesto jong ka parti UDP namar kata ko kilo pa ega karpale phi kam pher sa prakhat la phi karshan ngi hnai pule kadang ka manifesto jong ka parti UDP sa shim ya karai la phi sko dei am ban karshan ngi kadang election ngidon hakala erba jong ka jingkermen banelam me ka sarkar ka jingker parti jong ya phi ki pa jong ka mo ko war konstitusi karong
Tongi don penta haka de sorkar kaba thamai haka bangi don ke jikremen banyak pada lame ke sorkar kajin khat kalong na baro ki parti ya ki be ke lapan segau lepa baki idon ke jikremen baki idon ke jinkwa baka parti UDP kan lame ke sorkar hadir jo ke election parlo be ek nyimla banlen ke isha kini ki parlo parti rulum ki on pentahi kinam on se ka wero parti rulum kanam kranda kum hai pa lada fikir liya kada not joki kin on baik ba ka jinga lame ke sorkar kan baik ka parti UDP baru di parti rum ke barang Meghalaya kin krana ke isha baki kwa baki kmenti baka parti UDP kan dalam ya ka sorkar hadin yo ke election hendai ka basga tanah kalau bah on dai tangki parti rulum wat ki wei parti ro kene galong ke isha pinamla ba me isha kini parti ke bara basa engi mo kerwar baro ki kmenti bakin onghi ba ka parti UDP ke dalam ke sorkar dal dep ke election parlemen ke galong ke isha ingat bukan hendai ke galong ke isha haga bagani ke parti baro ki bela basa engi hangne kin ong be jangi ban yalam ke sorkar hadin dal dep ke election kala dep jia hakane ke election ara ka pra hendai subok ba ke UDP ke yok kendian tang hendrewot ki amle I doktor dan ilar ki hangai ong skol aran baranek ban yalam ke sorkar ka badan hendrewot ki amle habangi jep tang hendrewot ki amle dai na ka dang lakan taj ban yalam ke sorkar hendai parlo be menta ngaku abani thu epi bakal jo ki kerman yo ki UDP kala be ha baro ka wai karri khasi jan tia bar hambe khalaya bak ngin namle ran sio ban yalam ke sorkar ka ba menta ngin namle ran sio ya ke nambare ka bangin yo ke male ngidon ki kerman ba khawa ba gi yo si bom ke male bargin yo ban yalam ke sorkar hadin yo ke election paro be na matangi khot iwe barga ka pan e je pi baro ki pa shwa bangan songno ngaku abani thu hok epi ngadon ka musim ban syakri ki pa ngan yang syakri hok ki pa ka pa kiran air kalat syakri ki pa dakar umat baro ban yadon mentawa phi ki pa la kalong hak jinjar hak sistem hak sipa hak jinga ka ba phi kan do kum ki pa jong ka mo kerwat konstitusi ngan ya persang ban yadon kalat kalenti ka benta jong aku no mekmat ban yarap ka de ka bangila ya phi ki pa paro be karkum ke jingdon jo phi ki baran kam ka roy ka par ngila persang ban le kata bar ki baran kam ki jingarap simet lembaga skim sarkar ngila persang ban le kata bar ngi beteng ban le ka bawah tam ka bangala ban le hagane ka tem ka bar session pat ko ki pa ba be ngala sobang ban yo sel ki klor ngala sobang banong makin ay nga ki vice man ki coach man na post state government ngala sobang banong makin lang kinay iyam nga namar katulok jom ki MDC badon nakalang pasya katam marsitan katam sisa ya ki badon nakaruling kiskem lo na yo mangilay pulak kito ki yo sa pulak hanray pagbawi araja katra araja katandai ngawan ngayen hangtai ke yin toy pa ngong pagbawi da pi punjob nga nganom set kelaya pi ngala set kelaya mi pi pagba ngala pet partinam ngala injil karna mi pi kula sebun pagba karne ke kabor kabab ngakam set kelaya kabor jopi kajing it kajing sania ka jopi yang ngakum kandidat bat ke parti kongres ngadon ande Perang jing tunju ki MLA jungi kila syapet tak kisbai rupa ki MTC jungi ndrewo kila syapet tak kisbai rupa ni don hangne ban yang nang ta jopi pa ba ngayui bakane kene jungi kala jot kajela jungi kala jot kadon gaji apren hakini kisni bahsisen kisni kadne kajela jungi kesangam ngaw sosi ban oi pi pa ba Nidon tang ka parti kongres hari India kini ki IMCA kata ka an uniform civil code kabal ap harandam jonga jok ni pa kasi kadon ayu ban kadon joka kadon tang kene goi pine ban kema pa ba ensha ya kita ki kar Hindu ki badana Pakistan Bangladesh Afghanistan barumno sepo hari India joni balai bandar don kam kunta apa kilalong kinong subsunang paputra jong kita kiri kajim tmo jong kami cipi kelong banwan la no hakani ke jela Meghalaya jungi yakini khar Bangladesh ke badon po Bangladesh ke badiki Hindu ban pentap lukno yangi ke jak meriu bat yangi ke kestan ne bidang apa ba kadon kabak hampir nak kata kajim tmo jing tmo kalong banwan tap lukno yangi ki Kristan yang kirit pa hanne ponjola jungi
namar hapo Bangladesh kidon sol pulak tam ki Hindu baki balak kloy ban rumpo India nama ki tip baka BJP ka saya dai ki kasa ai ki ya ka pisah kin ai ki ya ka jak kasong jak kasa kane ka an ka kidogong unu Hindu warung hapo India pula bersong sinong takomon hakan no kanu ka jaka pada abi kini ka bordar ka bajang pasenda patni ka Southwest Kasil District Sheila arpo hajar tam kinong sinong jong ka Southwest katum ka census arjar karwe lada kikiu tang sanlat dayo i yo Sheila arpo hajar dayo idam lada kikiu shufolak dayo idam ini kejar beliau dami yo idam ini ke Kristen kinsa kenilut ya borok ki hok jongi ka kamai kaji ka rep karyang ka khayi ka paten ka letrek leta ka kam nom sensasyon ka kam long nom hikmat bakum ta terta ka Tripura ka long kinom Tripura kilom der halang ka jonggari bakshan larangim soto banje thakar punyo tre panjon budam ngin saja hakani ka chunong ta jongi hakani ka dusuk ka jongi nangta stang bami sakatakan uniform sudutur kawade ka an ya joko kom ki khon Kristan ni puler ka Bible niom uwe uta 666 uni u 666 kabang mga ba pingi pa di yun umata but kasi kade ka 666 namar ba kani kaan kolong betban pendubor sendon yang kinong sesal balam juga ki pastor ki pada ki teman masam ki ramah balang kim don bor esho halor ki balang ki juga ba ya kasni sande ya kasni lane am lani kasni ya san juga en sapnya da kani kaan lane laban do sendon pagawe bakanas don hamne naga mata kajar beriu ka kongres kelai ka diskonsil paniada ka pangajar beriu nado namne kom MDC paniada patondon namte penting kenapa kali ki angi ni berskam kongres kelai ni borong ko ki pai ba jo kali India to mane belai lai loy kom ka kongres la to ru ka constitution la ne ka kotba jo ka riti penyat kam jo ka ri India habalong MLA habalong MDC ki pai ba ki jet ki ong Shem yang neka kam toket toba to train na kabata juni pa ba ar punyo tere kabu benar Februari ar jaka pra lajet yo emele balong sakri ba haka ar pra tere jo benar Februari ar jaka kenai lajet yo MDC balong sakri na kwa punya to hangne bang long sakri jo pi ngamlong utaus upatsya ukunrat jompi hakini kita saus nam duna ngala bersama dia betong bila penkit yang aku MDC ngadon apa ka Indo ba jo ka KCDC ngai juyen kran ki mak ki jura jo ka jatru la ebidro yang ana bangan long member haka select committee haba shwa bangin pas ki bill shwa ban pas ka an ya pas ka land bill lepas ka village development council bill kapangila penolak mentah kini kita trekam notion balaje ina po ka house barang tolong me barban pek dia ya kini ki kendon ki an bat ngalatrei kat kajula kabor kajula kabangador hakini ki sausnem kat bayatho kat bat jupun benayanga haki snong ki dong per bakanas wan ni don keji kendok basusi kalau yin ngala pasang banpe hoy tumu breu ngam la ban ko ngam don kapor bagan toilet hare karla kadiai saus nam duna ngakam sok liti ngakam sok hayin hawadon ki program joki konsama hawadon program joki balang hawadon program joki sport club hawadon program joki school ki college ngala pasang banpe pai ba be nomar ngadayu syakri ngam dayu kenra ngam pet na pi ki kenra
ngadon hang ni apa konstitusi meno bapijula bubakarnas ulah syong asulong sitio meno bapijula bubakarnas uja na pik baba balik na syong sulong habangan nang ni asulong sekretari secara poin kapan dak kikam san baje lakhang ki office bagawan paino semukura pada habangam don kam boleh sulong ngabe ikikam jo pik pada ngai kendo pik pada Bangam jo kle ya kajing kajing spon jo pik pada kajing shania kajing pianga kumu MDC hoi kijing duna kumu brio sirania nak jata do kle ngadon tan kijing duna ngamlong bobet banture bapan le ikam jo pik pada hari kadolot kam sya yang bangan arsa bangan tok mensyukur kidon kibaw makno yang bakar na sutok ukular kai bangam jutok yano bangam jukular yano ar puasnem naladon hakaparti ar puasnem ngalai juye punya dikam jongkaparti membangan don paryong ngalong chairman blok hamni mukurat ngadon sedapat kemarin naga paryong ngijob betai mele bahading natangi wan arjat khalai hamni ngadon badik marwal bang faidor belai ngaju ya penyan ngaju ya pe ikikam jo pik baba nalatip kumno ban trei nalatip kumno ban kren nalatip kumno ban penyan bat ngam jule lendet bat ngam jutok ngam jutak pik baba don kiba keno bang bakana suwayangi kawak dar bayat don kiba le kisron yom wai tang kawak dar kemyo pisah lara kadis konsul kalai order ini kasyong sa hak kamram jupi ban pendap yakikot kisla ban pendap yakajim krai bakum ne kuntai bakau yang beri gedong time di dungi urawan ban khot yang ana yeng of nem am yakak kendai ngaklem pat syong ngakakam kum tisoka ulang inga na benar pekerjaan copai lada la copai kalau em begini sementara bangi hak sain percaya ngelong yu uli rumah uli baru untuk beberapa kuai beberapa ngelong yu ini kalau ada pikum mengakai yu berpilih pa takadok pa musim dikersan yang na sedih pada sekmat na kalian berkamun dengan lech syakar bagi jengi keren jengi kerja cacat agar penyelesaian jum jalur menuju senebar pa terlebih dalam mengakhwat tempat prostor hang tu kelas saya kedang bah himdon dingat hakinsu bah ketiket juga pipi kanuan becengan sibrai hadin ka aku pratrik jong ubnai Februari juga sedang atau apa plan yang hana activity akan benar mengenai kandidat yang BNPP mengenai kandidat uban nengkok tam ubara yo yang diperbenang bang ele election batang yo ko kuba sistem duna baniat jadi niat sendiri jemaah Nasional sendiri banyak tu karena begini kebeli antara bilang ubah pilih dang semai. Pelai busan sendiri mengayat saudara ni sendiri. Ilang ubah semai. Ngan orang juga mau dia sempatkan pelari yang kenota. Ipat ending ipat diwari orang semua. Kini kibi lagi ni kisni. Endandau ubah tidak berong ubah sendiri, ubah tu ubah bangsa endang. Pada detik kunta license nya bijing sekri juga. Kali bantuan kalau belum ketak. Amari kamu setiap kemla konsep dalile kan mimpi. Kijing sekri itu ngakilong kijing itu kupat pi. Kumbala kedel begini kan mbak lagi kami bofer. Nara pilas ni kijing stiu kami. Kalau kan coba nomor nyeri siau itu mat kiba kepati ngadon balai dia je mengidai banyak caklat. Ha kijing ya kendo ya ke common platform menen saya mangwer. Cepat banyak tu itu kita itu sisa. Nara dak ikran radon kijing kali. Setelah kali gue kamla. So syukai bersengat sebut sekian. Kan kita kijing pernek, kita kijing kok tiba masuk menuduk. Nangong nepi, ngamdon menkop pipi. Kijing kok kejengah kalong. Rada pi ai ngai kodor. Dengan ai pi kepadai. Pakata kalong banginya ya keroy par kabarengkat hakilian daro. Yin sadai satangku bakat tu anismi. Hak election juga nong hak arti yang terik. Kemat kaya snow. Kijing keren ni kini keren mak ni snow.
Jadi percaya ke parti boleh senyum. Jadi percaya pada Israel boleh senyum. Tentang lah jerung kemut dia. Ya ke parti ni kirang ba. Mereka jing sisa kesahi ke jing sisa. Kajing sisa kesahi ke sisa. Ya solusi benong ke ba itu kinong kanbas ni kinong ba. Kata talek ba. Ya om ko we sini gini kanbas ni om. Pada pikiran ni ke bondai. Pati om ni ke bondai, pi kami ke bondai. Kemau hak wisi kan seketok ia si hak wisi pin sekenmal tu. Kalau tik tum dia Allah kram manga pimla mana ia. Kata kita ketin ke wisi penan kam. Namun ada kami pada ke mana. Ni ni habis lah ya. Nak keli ke wisi jengkeli haman balik hati jeng nak misalnya keli. Yang itu yang naduk area kata dong tak anda pulai. Ke kam. Ke projek. Ke jingtai. Kalau dia amalnya belum dengi berada hak ini semua. Yang tu yang hangno tu pun berkata. Tangi kijing pli ngamkuat, tangi kijing bu manurim ngamkuat, sebangkuat lebih. Hak apor naruan apa? Hadu alajar arpulai sebelah dia memang sedang. Don yang betul kita. Pada don subha manunya tu. Senang bangar nong bah. Oh, ulane ekabade. Nangam ong sibon. Kesuang tak ini. Al bah upat nong nyong jong makot kesusi kasur jong upat ba jong kesusi kan sawa assembly ai ba kasur jong dikerho jong kosti unsi makot ni osno assembly ai kabor penginyo bani kren ikimat kebadan kam namda kadong mathan ke jong ni ngidang duna ku ki perlok Hakilim jam. Kama kam snow si kama ngarabu hamne ikikat tu yang ngarapa kini apil sipi. Kini apil tidak hikimat kiba nyinya ceprang hakani election dulu ta. Kumbalapan kenal kini kilok kijak. Jadi sile kini wei kapapan ketang ada kata. Mangas nem mana lombai sarana nuta, lomemba nuta. Suya chin man ko. Ya tungi tiki bai sarman, tiki member kakam beri unjulong. Laisen nang sta nyong desi. Ladet tungkam iki. Don corona, don reservation, don booster, tiada baik. Balai hande don kini ibarat. Nangong epi dah pusan aku, pinong song ibarat tiplay. Ibarat don kejing kekre, dah pusan aku kejing. Ngai hati man perkat ini. Ngamau mila dia mengalung bebet tadi wabahang menang ngamau kita. Kesong pi bikin bisa, kejing sisa kegiatan baik. Sesimpat ngamau ini, lain ni kejian. Lek segi Islam ini. Tetapi motor keputusan kelas ladang bundul sih. Pacarai kejumpi artinya. Tetapi sekali lagi bagi ke bening ini menikran ini tu. Lek tak konflik tak baik tak baik. Dan kan sudah begini. Pai cakap yang sekarang. Ya baik cakap pada stesen ini. Siapa ni kesyak ini. Tinggal ngam dodging artin ngam sorong Malaysia. Kini pi apa keren ni syayon nama ni kena ada. Tapi kena di syayon. Dalam keren cebul, imat ke bangang tempau hakat musgi kalau penlong kalau kita lihat penfaikan Malaysia waktu yang nak keegatan seperti hidan kajing tubuh menjadi hidan sebab kita Malaysia. Ngara kadal yang kelenti sikit. Hirang semua benda pernah kita kepada yok kita action ni. Ngintip. Ngemi hakisnya marok tasukna ko kata surok fulen ko kata surok tulen kabama wa kali singgelen saja nak gini sini saja ni rayo bani keren hak bedai bat kuat ketia kenam keren sibon isipak jutia kana persisai kata rayo bani keren hak bedai bat education rayo bani keren ba katong kepada cek tourism sa agriculture bagindon di farm di bebet yo biang kini ditangkat tu kedik ligimat di bangah ngadan hikmat nak mesti nika wei ke bangah ada pempau sabangare hagi bebon di jaka dengan pentenang election ngolong ba lada thi di paita di ayanga yang ngebor ban syong assembly ngin ye keren nukong kamat ban pelong ngaret ban itu sorkari yo biskot kador jamu ha kata kan nam duna tu ia kasafusan hadusan pel ngana ong yang tadi ong dalam mutas tip kali barat namar balaris pas kini kat kimat kawai di kimat di bala penkenal nya dum nurang ba praklat no ong
lada hilpoi sikatalo hindon assembly kenmau kam kibarang sateng ka office jong SE Gludi Kampadan Hadap Mentah ke distrik jong ni ka office jong SE PHE ka ba ka guram manawabat minister PCI de barang ni sansnem jarja ka SDO Gludi building kadang sa ada mentah ka ITI ko sa tingkring yung tayo sa kwang kala susa teli Hadap Mentah nang ontan ka ni si sen berpijat paklai yung lam kibari kibisman kadang ngamyo jing mentoy nang tu nganong manra namat ngamyo jing mentoy dengan nganuan ra ay kanu kepadai menganyo jing mentoy yang ade ibun ki wei pat ipang ibangi le ni keren habalek segi campaign juga fair